uh, uh, kena. Kena. Nancap apa ni? Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini mau tes lagi tu yang katanya banyak predator di ujung sana. Mau mancing lagi. Tempat biasa di Lampu U. Tuh bisa ikannya besar tuh. Pas kali air surut, mau ke batu, mudah-mudahan banyak hasil ya. Kena. Kena. Nancap apa nih? Bayam-bayam besar. Oke, straight. Real jerit. Oke. Arus. Kapu ya? Apa nih? Bayam-bayam. Kok kali ini warna kayak panda? Oke, kena. Lubi mah. Apa? Kecil. Apa kecil? Oke, strek. Kena. Harusnya deras sekali di sini. Kecil pun lubim. Lubim. Oke, bro, lagi yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rambu mana rambu?
habis. Okey pula. This right. Right. Apa lagi ni? Ditekan masuk. Bayam-bayam. Stretch. Apa ni? Wow.